biasa saya dengar. Dan sangat istiqamah, sangat konsisten. Dan sebenarnya saya kalau banyak kalau awal-awal saya kata saya setuju, macam mana? Orang bawa musibah ke saya. Baik, saya cuba untuk mengisi waktu ini untuk memulakan ulasan saya yang tentunya bukan nak saya lakukan dalam waktu yang sangat sempit ini. Dan dalam perjalanan tadi saya memikirkan apa cara terbaik untuk saya sebutkan sesuatu ataupun apapun yang saya sebutkan, dia tidak membawa kepada pemahaman sebaliknya yang saya suka untuk diikuti. Apabila saya sebut A, seolah-olah saya menolak B dan C. Padahal saya sebut A. Bila saya sebut perkara itu putih, tidak sebutnya dia tidak hitam. Ataupun bila saya sebutkan putih, ada yang berpandangan bahawa confirm saya tidak maksudkan dia hitam. Ini dia yang dikatakan sebagai mafhum mukhalafah, dan implied meaning tadi yang menjadi masalah. Jadi saya kena huraikan, saya sebutkan A dan tidak sebut masa saya maksudkan dulu, saya tidak bermaksud saya tolak B atau C atau D. Itu begitu. Jadi tuntas. It's jahmeh manik dalam bahasa orang luar ni, dia kata it's watertight. Walaupun dalam kursi dia adalah, you will not allow for any interpretation, implied, extrapolated ataupun intrapolated. Begitu. Jadi saya bermaksudkan sejak saya menggunakan masa ini. Boleh ke tak boleh tu? Itu dia tak boleh. Jadi saya tahu apapun yang saya sebutkan spontan, tidak ada yang pilih dalam Facebook bahawa saya ini adalah post-Islamis dan sebagainya. Itu masalah saya. Jadi saya buat disclaimer. Awal-awal ini saya buat disclaimer. Bila saya sebut A, cukuplah. Maksud saya sebut A dan saya tidak maksud dia. Kalau boleh saya meneruskan, kalau tak boleh saya meneruskan. Sebab saya tergendala dalam perkara ini, dan saya tahu ramai di luar sana, mungkin tidak di sini, yang menanti untuk hantam. I know they want to attack me. The minute saya sebut bahawa second generation political Islam adalah berbeza dengan yang pertama, spontan dia kata ini pandangannya Asyik Bayat, post-Islam. This is Amanah is post-Islamist. I was talking about second generation, tapi dia conclude that is already post-Islamist. Ini masalah saya. I hope you understand. Uraian saya mengandaikan saudara-saudara ada sikit sebanyak bacaan, that I have to presuppose that you have some form of pre-knowledge. Kalau tidak, suka saya. Supaya bermula dengan mengandaikan saudara-saudara bersedia untuk mendengar pandangan saya dengan tidak cuba untuk mengekstrapolasi jauh-jauh saya. Boleh ya? Saya begin by saying this. Saya mula begini. Apa yang saya utarakan dalam tulisan yang terpaling panjang dalam buku ini, kurang lebih 30 muka surat, ya, dalam tajuknya membina membangun pemikiran generasi kedua, membina pemikiran dinamis generasi kedua politikal Islam. Itu Mas Malik menyebutkan pada saya bersama dikatakan bersekutu dengan Dr. Zulkifli Hasan bahwa kalau artikel itu tidak ada dalam buku ini, hampir-hampir buku ini tak boleh diterbitkan. Because that about the article that directly dikatakan anchor artikel dalam buku ini. Jadi saya tahu beberapa yang belum baca, belum beli. Saya mengandaikan, sementara tadi saya mengandaikan bahawa saudara-saudara sudah melihat tulisan itu. That's why I say you have to have some form of pre-knowledge. Your baseline should at least sudah membuat sedikit
akan browse dan ada. Tapi kalau tidak, saya berdepan dengan masalah yang menjadi besar. Baiklah, saya dengan memahami bahawa dia sudah datang dengan tujuan yang baik, saya juga mau mendengar pandangan-pandangan kami. Jadi saya dalam waktu ini saya hanya akan fokus beberapa perkara. Pandangan Ustaz Wan Ji sebentar tadi adalah sebenarnya pandangan post-Islamis. Saya mendukung dia dan beliau konsisten dan saya yakin dia punya argumen dan pemujaan yang sangat kukuh untuk forge, untuk advocate memajukan pandangan ini. Pandangan ini adalah pandangan, sebenarnya pandangan yang paling canggih lah sekarang. Paling canggih. Very non-conventional, non-traditional, is the most contemporary. Nah, saya katakan bahawa generasi kedua political Islam adalah berbeza dengan generasi pertama political Islam dan tidaknya generasi post-Islam. Saya sudah memberikan definisinya sangat jamek dan manis. Second generation political Islam is not the first generation, neither it is post-Islam. Now you see, kalau sudah lihat dalam satu boleh saya sebut dalam satu milieu, dalam satu spektrum ya political Islam, bahawa mana letaknya tulisan saya. It's definitely not first generation, and certainly it will not post-Islam. Post-Islam ini sebentar faham, first generation sebentar faham, maka second generation lagi ada. That would be more difficult. How would you define? Bagaimana kita mentarikkan first generation? The latest writing, the latest writing of Ali Imrani, from the British, is the deputy director of British Islamic Research, from School of Humanities di British University. Saya kira banyak penulisan akademik ini paling hampir. Now, I will assume that you would like to read this paper. It is an academic paper. It is not like Spara, popular, academic, like what we wrote in this book. I wish I could convert my writing to a proper academic paper like this. Now, in this paper, 2013, Ali Imrani, Associate Prof. Ali Imrani, enumerated in significant, in profound detail, maksud beliau terhadap what is first generation and what is second generation. Ada glimpses of post-Islamism. Now, apa bedanya saya bercakap dengan bahasa-bahasa Islam? That would be the question. Yang Ustaz Wan Ji saya dengar tadi, jangan sibuk buat apa yang sebut, just do it, that is the thank you. Just do it, then you see the result. Is that baik? Izinkan saya sebut bahawa kerana tekanan penulisan Western scholars seperti Oliver Roy, all the writing of Western scholars yang memberikan fokus kepada political Islam, that suddenly people like me as a political actor in the realm of politics terpaksa bergelut dengan suasana. Am I okay to speak in bilingual like this? Or we want to speak in English supaya saya ada bukan Melayu. Tapi Ustaz Wan cakap Melayu tu dia relax. Do you understand that?
Boleh bang? You want me to speak Malay? Boleh ya? Oh, fasih kali. Baik, jadi saya katakan begini sekali lagi. Banyak masa dah wasted. Kerana the pioneering effort, the pioneering academic effort of Western scholars yang dulunya dikata dalam bahasa The Orientalists, sekarang dalam bahasa maybe they call it Western scholars yang fokus kepada apa yang dikatakan sebagai political Islam, maka they had the advantage to define what is Islamism, what is political Islam, and who is an Islamist. And suddenly they've come to a point that, well, political Islam has failed, we are now in the era of post-Islamist society. Pertamanya, pentarifan political Islam itu adalah bikinan mereka. Islamism juga adalah coinage mereka. Dan pentarifan siapa yang Islamis dan bukan Islamis juga adalah monopolinya mereka. Mereka mencirikan keseluruhan dan mereka meletakkan naratif ini, diskurs ini, sehingga kan tidak ada campur tangan intelektual Islam, walaupun mereka setiapnya menyanggah bahwa dia quite uneasy with political Islam, pentarifan ini, di psikologi dan ataupun fisiologi, bahasanya, mustalahatnya, terminologisnya, tetapi like it or not, they continue to use it. See what? That is a big disadvantage. Kalau kita tengok pada semua penulisan-penulisan yang lain, the intellectual Muslim, the intellectual Muslim academics, mereka masih menggunakan bahasa-bahasa itu ataupun terminologi itu, like it or not. Mau tidak mau mereka terpaksa. Nah, di situ saya kira satu kendala besar. Because you are trained, Anda terpaksa mengikut dan Anda tidak punya waktu, Anda tidak punya keupayaan untuk break away from that whole discourse, and suddenly you find yourself in a post-Islamic society. Now, post-Islamic society, in a nutshell, kalaulah political Islam itu adalah a political project to finally establish Islam as an Islamic state, dengan baik ya, that is their definition. Lalu kalau belum paham lagi apa itu political Islam, malam ini saya takrifkan. Ya, apa dia political Islam? And what is Islamism? Islamism and political Islam is the belief, is the political project, the belief in political project that one day Islam is going to be established as a political power called Islamic State. Whoever Muslim subscribe to this becomes an Islamist. And whoever doesn't remain as Muslim. Ini Pak. Lalu terlibat dalam perbincangan namun dalam itu belum sahabat ini malah ini baru paham. That is the definition they gave, and they asserted it, and it's so entrenched. Suddenly, they say, now is failure of Islam. We now come to the era of post-Islamism. Peranannya Islam, the role of Islam is no longer to establish an Islam. After the experience of Iran, Asif Bayat in the 90s, like Oliver Roy in 1994 published that book called Failure of Political Islam. And later come up with Globalized Islam, a perfected version of Failure of Political Islam. Asif Bayat 2006 came up with another post-Islamic society, and the other things. So you come face to face with a situation, dalam political Islam that you either become first generation tadi, or the Ikhwanic model of political Islam, and then
suddenly those failures bring about the situation of Hasib Bayat, Iranian experience. Now Iranian come into one full cycle. Mereka kembali kepada satu situasi di mana Islam will be relegated dan retreat dalam the domain of politics and governance only to mengatur kehidupan dalam the domain of spirituality. So far as politics are concerned, Islam bukanlah thrown out of the window, tapi begitulah, Islam tidak punya peranan. Atau bahasa mudahnya, seluruh agama tidak punya peranan. Now that is ingrained religious secularism or religious secularity. That is the most oxymoron of terminology. Religious secularity. That is post-Islamism. Itulah yang sangat didukung, tak paham lagi, oleh Ustaz Wanji. Now you see where he's coming from. Okay? Itu dia kata, tak payahlah Islam, tak payah gunalah apa-apa, yang penting kita gerakkan, kita buat dia, dan tak payah apa-apa nak. So don't talk about political Islam, don't talk about Islam, just do it. And let's see hasil, outcome, the utilitarianism of your policy, utility of your policy, yang lebih penting daripada slogans and rhetorics. That's where Ustaz Wanji is coming from. Cuma dia tidak discourse macam tu. Discourse-nya lain, discourse-nya sesuai dengan Ustaz. Saya dari sini, saya bukan Ustaz. Sudu. You are nakal, neoklasik. Neoklasik. Bayar sudah mamen. Nah, saya nak fokus tentang second generation. Saya tak nak bercakap tentang post-Islamis. Betul sekali. First generation kan? Kalau betul first generation, then we have got a complete first generation, post-Islamic, dan duduk tengah-tengah ni second generation. Nah, saya cuba untuk bedakan. Jadi saya tengok first generation of political Islam, or Islam that expresses that in politics, boleh terang bahasa dia. Generasi pertama politik Islam adalah golongan yang berdepan dengan kolonialism and imperialism, responded to that entire onslaught, segala serangan ke atas umat yang akhirnya merungkaikan seluruhnya struktur politik umat. Sehingga kan post independence you hardly see any semblance of what was so called Islamic Khilafah. The romanticized era, the golden Islam. Barat dengan seluruh during the mercantilist era, dalam period yang saya tuliskan dalam tidak mau panjang-panjang sana, akibat daripada imperialism yang those times 18th and 19th century meletakkan umat Islam punya traumatic psychological experience terhadap Barat, and therefore response adalah sangat reactionary dan sangat mendalam dan tajam. Therefore first generation political Islam will look at the West sebagai very anti-West. Kedua, because mereka telah merungkai dan memburaikan seluruhnya the political construct of the Islamic Caliphate, therefore it's important to unify kembali seluruh umat ini dengan the notion of Islamic State or the Islamic Caliphate. Dua, jadi
Ketiga, karena mereka merungkaikan seluruhnya sistem pemerintahan, perundangan dan syariah segalanya. Therefore, immediately come the Islamic State is to revive and reinstate syariah. Dan malamnya, apabila pemuraian itu dibuat, dia hanya menulis kepada pelaksanaan di konon jinayah aspek of syariah. Nah, ini ciri-ciri generasi pertama. Boleh? Now you see, now you got to be able to, memahami perkara ini dengan pahaman yang mudah. Ini kan dia various characteristic. These are the, should I say, ciri-ciri, the khasa'is of first generation political Islam. Few decades, the experience political Islam came into work ataupun dijadikan satu tumpuan Western scholars essentially as a result of Iranian revolution. Dan dalam bahasa mudah, you may ask me why the West so concerned about political Islam ataupun what Muslim world, because mudahnya they would want to see Islam coming up again in the future to mount a serious challenge on the hegemonic grip of the global power of the West. Jadi kalau kita boleh kaji political Islam ini dan kita dapat to be able to actually determine the response of political Islam, therefore we can determine the direction.